Hello, kagayam na yung bagong oras yung amin. Kumusta kayo? Siyak man ang tagayam yo, Jena Almoite kas Manang Bianang. Welcome kayo dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Benigna sa napud no nagan, tintay patangatangay drama. Ngamsak pa iti amin, hello mampay, Kadaronalyn Grace Vilwan Pedines, Abigail Castelo dita Hong Kong, Kenny Angelica Sabado iti accounting office ti LGU dita Flora Apayao. Naragsak nga aldaw kada kayo amin. Kastiman ti kunani Kabsat Benigna, Dear Manang Bianang, may papan kani Dalia nga anak ko sa napud no nagan ti pagtarayan to istorya. Managpautang amin ti asawa na ket kaguran na launay na itangararamidan ti manugang ko. Ket umanay lapang apapaan na kenkwana. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Ni, apay man nanday ta kwarta dado. Umut-utang ni Nana Inga. Pautangak ta kasi man. Pagpa-check up na ka no, talimtag di sa ka na. Dayjay maabakit mo't. Sursuran dun to mo't. Tila papapanan na. Sa itatag sakitan ti saka na, sikat ti utangan na. Nagswerte mo dagita taon, kunamlan aday padpadulin dama, kwartang ka. Di ka kasta. Madi tagim emote. No dalakid day, agpautang ka ah. Tawan mo't sabsabali. Kalugaran tamot ida. Yan may isa, si Gudern asakit na dayjay. Nodda ka numakan na, lumtag kat saanin ang makapag na. Nagkuna ngamin alamutan na dagiti bawal kan kwa na. So kerke di ngamin mo dayjay ah. Ala, Mustom, di ka nagsao bakit? San amay may satal daw? Una, nga magrom da. No tiyempo ti ginawa, sanda ka ngam mo. Ngam no tiyempo ti rigat, sa dala ka amumat. Puskulro pa mga dagita. Ala, yung kakidyak gaon, tambangan tapay, sa akrumwar. Inak itatiut utangan ni Nana Inga. Anya, tas sikapay ti mapanmang tadi ti dayta. Isutag ka sa pulan ngam agpa-importante pay. Saan nga rod ang makapag na? Iso nga itulod ko biita ni Jabalay dato'y kwartang ut utangan na bakit? Takaasimot! Welcome to Jena Almoite Drama. Apay anak kami suot ka man nga imay dito'y balayon, Dalia. Gina, parabor launay amanugang iyo ah. Nalukay launay ngagpautang. Ha, apay manen aya. Kasano? Pautang a pautang. Adaman pinautangan na itayon. Kud di ka baybayan. Agbaybayad sa mo dagiti papautangan na. Wen ah, ngam kada magipit da ni dado ti asit ganda. Apay anya di asawak, ATM machine. Kaslama da yung padulin da iya manugang yung. Tatunggal agka sa pulan da iti kwarta, iso ti asit ganda. Kud apay agkurkurang kayo aya. Saan samot? Ititad samot ni dado ti sweldo na ken ka. Wen, ngam isupay kumamangaw saran mi ajay papautang na. Kud bayamon Saan na bale, tagbaybayad damot. Nalukay ngamin unay ni dado. Feeling back nang madadya manugang yung. Feeling na ado ti kwarta na. Isa tong galada umutang ikan na madagusan. Sinaaksan? Ay nagloko kan. Para day talaabanag, umanayan apang isinaam iti asawa. Masuruna nga rod. Maumuma ako na mga anawak ang kwana. Ay naagparbeng ka man, saan atila pampanunutom. Ay ka man kit di aglaba anak ko, tapno mayaw awan day tarik nam. Ilabaan na kami man iti amam. Karkaruan yung mati-stress ko. Iso nga ron ngay maya, dito'y tabarang makarelaksak. Ngam karkaruan yung mati-stress ko, nanang. Umayak man, Manang Dalia. Apay, anya masapol mo, Gregorio? Ada ni Manong Dado. Ayawan, napanagtrabaho. Ay, kunak na adda. Awan mo lang may pautang na ken ka, tawang kwartanan. Inibusyon amang ngutang. Ay, agsubliak to lang aron into malaman. Taamok mat kami nga day off na ita. Ay, saan nga gawid inton malam nila kay ko? Maturog ka no di opisina dan. Ay, sayang. Bayadak ko matay 3,000 nga utang ko kenkwana. Ay, ala, iyag mo kanya akong taytad kuntukan kwa na no sumangpot. Ay, so na. Nakasino ti mo tangak. Isumot lang ti pagbayadak manang. Sige, mapana kon manang. Agsubliak ko lang. Ay, mabit lang, Gregorio. Ala, sumrek ka pa'y tayabak nila kay ko. Ha? Kunak man no nagtrabaho. At dagayam dita silid. Sige, nalipata ka day off na magayam. Ita!
Mapanakon bakit? Pagtrabaho akmanan. Ayon gayam, marabyanak nga agawid tag overtime makmanan. Overtime ka nga overtime. Awan ina namon, dado. Isilang, bakit? Sayang ti panawin. Agawa ang tagtrabaho kabayatan anapig sa akpay. Anyat yub overtime ma'am aya. Dagita mangutang nga kalugaram. Saan mo para kadataan siyempre. Aklunam ka din, dado. Ag-overtime ka, tapno damay pautang mo. Sige, sige. Mapanakon bakit? Tama nga no sa bali man titurungan ti saritaanan. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Nay, si kamit gayam day tadalya. Dandani di ka na bigbiga. Naka-lipstick kamot ngamen. Nakapurma ka ita. Kat, apay, bawal tagpurma, tata rito. Apay, da kayo lat adakarbangan ng agpurman. Nay, sa nakasta tiket ko asawan. Bayadam kitin dya utang mo kanila kay ko, tata. Ah, Nakitak tinagan mo dya listaan. 2,000 dya nakalista dya nga utang mo. ha? Di mo matpigsaan tangiwat mo Balasan ko. Adot agdingdingag kababaeng. Nakabaybayagan dya nga utang mo. Di ka pagbayad mo, alaklakayan. Weng, umay kunto bayadan lumaalak ti pensyon ko. Bayadam kay diitan no da kwartam. Apa siga ti pagbayadak ngay? Katsan ba't asiga ti mutangak dalya? Ni dado Wan nga masawanak. Adakar ba nga kamang singir iti utang yung kang kuwana? Basta numaalak tay kwarta. Nilakay bunto ti pagbayadak dalya. Sige, panawan ka bay. Paili da paili. Pabaro da pabaro iti sapatos da. Ngam awan mo pagbayad da iti utang da. Oy, Dalia, kumusta? Ni, si Kama gayam lota. Agkakastoy ayos lata nga ore awan makukwarta. Apay, awanan trabaho nila kay mo? Adangam, awan mabatbati akwartami. Takasano, ipautang na maamin na matgadan na. Anya, kat oray basta adamot para kada kayo. Adamang ngam eksakto la para kada kami. Awan ornong me. Takasano, ipautang na amin. Kanayon ti overtime na, ngam awan serbi na ta ipautang na mo ti kwarta na. Anya, Kat kumusta nga iti trabaho mi di syudad, lota? mayat ay, makabanog nga rod. Isong agbakasyonak man pa'y, oray sumagmamanulang aldaw. Kat di nang rikap kay ti negosyo ita. Saan? Taadadagi tay talkak nga agbantay ijay pagtagilak kwa. Ala anak man kit di at trabahador mo. Tagtrabaho akman. Tapna damot kwarta, lota. Kat alangan na panawam nila kay mo. Kat talaga akasta Agawid ak iti binulan, ano iso? Apay, kayat mo ti agbalin at tindera. Wun, basta mayat ti sweldo ka. Wen, awan problema iti sweldo dalya. Libre amin akanen kan pag naadan nyo. Apay, adu kami? At datay doa kakadwak ijay. May sa babae kan may sa lalaki. Agkasinsin. Ay, sige, ala anak nga roden, lota. Kayat ko talaga ti makaurnong. Saan na masapul nga matayo ka bakit? Umdas matimat-mat gadak para kadata. Wen ngam awan mat urnong ta. Katagitay pa utang kun ati urnong ta. Mawala mo kon. Nagitay pa'y mo, nagkukulnat nga agbayad ti pinautangam. Isong awan lat nam namaag kadagitan. Utang dawat nagijayon. Saan mo't siguro bakit? Imbes ko mahasyak ti pangtadam kadagija akwarta. Saan tadagijay mo tatattao? Dagitay pa'y mo mamarites. Kas kadasado tatattao ti pinautangam. Masurunak. Bakit? Naglisi ka dito tagimpaki akon. Barang ada swerte ki jay syudad kat bumakna nga ki jay. No makasingira kiti pa utang ko, agkasartan dal niya. Ay, kanon tupay day takasar. Awan lat amo kon. Nabaybayagan ng dandan nata. Ngam sana matultuloy day takasar. Gapo di ta pa utang. Ipakarak man ni Dalya ken ka, Lota. Ha? Apay, papanan nyo, Tata Fred. Income lamangan iti restaurant, Lota. Itulod kumutla dagos. Apa mo na malpas kami amangan. Dalya, mapan kaya. Kayat mo ti sumurot kin ni Tata Fred.
Kwa, no palubusan nak di mapanak, Lota. Numapilpilitan ka sa anon, Dalya, tanarigatan. Sana ka mapilpilitan laeng, Lota. Mapanak sumurutak ka ni Fred. Ha? Apay Fred kung kunamlatnan kini Tata Fred. Ay, Tata Fred, kunak ko ma. Kasano nga ron, Lota? Mapan kamin kinidalya. Rumwar kamin. Sige, ngam di ka unay marabyan Dalya. Wen, Lota. Umayak man, Nanang. Nay, sumrak ka daw. Nanang, umay ko lang kumatamagan umawawag ni Dalya kada kayo. Nay, saan mo't barok? Si Kangay, awagan na ka? Saan nga ron, Nanang? Jakpay mo't makuntakan ti cellphone na. Anya? Nay, apay ngingatan. Nilota agayim na ngay, kinuntak mo. Saan pa'y, Nanang? Tamag kumapay kada kayo, nauawagan na kayo. Ngam saan mo't gayam? Isuan ni Lota ti sumaruno akong tagak, Nanang. Ala, si kantimang kuntakin ni Lota barok. Amwam no apay asaanan nga umawawag ni Dalya. Ay, makapadanag mo't daya babae. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Dalya, imawag ni Dado kanyak. Damdamagan na ka. Apay ka no adi na ka makontak. Jak kaya tanday jay, Lota. Anya? Anya ka din day nga ibagbagam. Sina ako ni Dado. Makidan na akon kini Fred. Anya? No kasta? Pudno tinabayagan nga atap ko? Nga da relasyon nyo kini Tata Fred? Wen, Lota. May mayat ni Fred. Tamariknak ti kinapatag ko kankwana. Ay na makulkulaapan ta panunot mong Dalya. Di ka agdardara sudos. Kasanon ni Dado? Uray atasan kami mata nagkasar ka ni Dado, Lota. Awan kamat na kanyak. Nuagkurkurang tasawam ken kay ti pinansyal. Saan kanyak, Dalya? Itad ko amin na masapol mo. Itad ko amin na kayan mo. Amin akid dawam, ipaay ko. Ay na, talaga adakkel tinagdumaan nyo kan ni Dado, Fred. No ni Dado, mas importante kan kwa na dagiti tao itaglawlaw na. Saan nakaskan ka, asyak lang ti prioridad mo. Siyempre basta para ken Dalya. Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Ay, ayaten ka mat, Fred. Pasensya kan Dado. Diyak mapilit ni Dalya nga agahungid. Aramidag mat amin, akabaila. Tapno maipay ko lang ti masapsapol mi. Ngam apay ang aramid na payla ti nagsapol iti sa bali. Naulaw day di Dalya, Dado. Ay, agbabawi akpay kit din anangalakan ko na iti pagtagilak ko. At dabasol ko iti panagsina yun, Dado. Di Dalya tayo ti problema, Lota. Iso di mo ko mapabasulan ti bagim. Madila tinakam ko kapoy tinaramid ni Dalya. Naturid alang isukat kanya kaputasan kami na nagkasar, Lota. Uray pa'y no talaga mo't lang ay ayatin na ka. Di na kumaaramidan ti kasjay. Apay atap-tap payaam taulom, Dado. Sakit nga ron manen, madam. Ay, nabayagan na kasta taulom Tunggalada ka dito opisina, awan la ka tagsakit. Pasaray maulaw ka pa, ino da duma. Huwag nga ron, madam. Tay maintenance mo nga nagtumar ka. Saan nga ron, madam? Nalipatak manen. Kanain kumat amalipatan. Le, apay ngay. Sana mabalin aliwayam tagtumar iti agas mo, Dado. Tanang ato tibipin. Agtumarak to nagawid ak, madam. Welcome to Jena Almoite Drama. Nanabinig na. Ingkay kitaan di manugang yo. Intaray day di hospital ta na atake ka no. Anya?
Ala, kaano pa'y? Idirabina na. Iso na lang tawan mo't gasat nan. Anya, ay naaapayan nga ay. Kaasimot jay manugang ko. Hello, Dalia. Apay, di ka agawid. Di mo umay kitaan ti pan nakalamay ni Dado. Makamo mo dagiti dadakkel nan Nagsina kami nga rodan. Una yun ti kasta pa nagrasrason mo, anak ko. Apay, di ka umay makipagrik na. Jak masango, nanang. Kan may sa nagsina kamin. Isama ka muna ti pamilya na kan kuana. Anya, This drama is owned by Jena Almoite Drama. Pagkupit manan, ti barokong ko. Dalia, Apay manon nga, Fred. Anyat mariknam. marigatanak nga gangas. Kanagkapsutak, Dalia. Ay, sus. Ay, itaray kalangan ni hospital. Fred, apay pinanawan nak ngayon. Kasanuwag pahitan. Fred. may tabon ni papang. Mabalin mo mutin ti pumanaw dito'y balay mi. Saan kayo ang nagkasarki ni papang? Iso nga awan karbangam dito'y balay na. Da kami nga anak na ti agnomar dito'y. Anya? Iso atap no awan gulo ang mapasamak. Tungpal ka iti kayak ni Manang Dalia. Katanya nga'y dagsubli ka manan dito'y balay, Dalia. Apay ngay anak balayan damot tan di balay mi ken ni Dado, nanang. Katuan takunamot adimon pagan ano ni Dado. Inted da abalayan day ja abalay kada kayo iti. Ngam gaputa sininaam ka nga rudan, sinublidan Anya? Saan kayo ang nagkasarkin ni Dado? Iso nga awan kamat mo iti day ja abalay. Kat dagiti gamit ko ijay ngay. Inyag da amin dito'y balay. Di ka madanagan ta nakadulin amin. Anyan? Una yan ti kasto ang mapaspasamak kanyak ita, nanang. Jakmut namnamaan na panawan na kadagos ni Fred. Darasudos ka ngamin nga agdisdesisyon, Dalia. Awan balay kun. Kahit agnaid ka manan dito'y balay awan mo't mangiparparay. Nay, papanam Dalia, kan anya ta notebook nga igam mo. Tay listahan ti pautang ni Dado daytoy, nanang. Naimbagtasan na napukaw. Indulin ko ngamin idi ija aparador ko kat. Naimbag man tayong pasurot da kadagiti kagawaak, nanang. No kasta, at dapay la pautang ni Dado. Wen, nanang, tasaan pa'y mo't anay ipaid dagitoy. Adupay lat pautang na. Ngam apay, singiram dagita. Kawan dakkel ti karbangak ta asawak mo't idi ni Dado. Iso asingirek dagiti pautang na adi na nasingir. Saanon, baybay amon day ta anak ko. Di mo mat masigurado no nakabayad dagitan wenno saan pay. Ay, basta masigurado ka saan pa yan nakabayad dagitoy, nanang. Iso asingirek ida. Welcome to Jena Almoite Drama. Nay, Dalia, si Kamit Gayam, nakapasyar ka mate. Sa anak mo magpasyar tata rito. Umayak ag singir. Ha? Anyat singiram? Kadagiti utang yo iti day di asawa ka. At dapay lang kanyak tilistahan na nga uray na tayon. Nay, apay, nangalaam nga iti karbangam nga agsingir. Kit nagsina kayo matan iti day di dadaw. Saan aya naglalaki ka ideng? Iso asininaam. Ha? Pasensyakan iti panagsasaw ha. Ngamno kasapulan nga ibagak dagitoy aramidag. Tama nga no nalipatam ti makagapaw. No apay ang nagsina kayo iday iti day di dadaw. Tata? No asino ti nakautangak, isaw ti pagbayadak. Kuma, no di kay nagsinsina ta isaw. Kundi kay mo't nagkasar, saan? Uwan? Ngam asawak lat taday di Dado Ay, agawid ka. Saan asyak ti pagdiskitaramdal niya? Ore agdarum ka. Awan laban mo dita. Sininaam. Kalpasan niya,
Singiram dagiti pautang na, saan ang mabalinti kasta? Umaya man, Gregorio. Ne, Manang Dalya. Long time no see. Umaya kag singir. Tani, nabaybayagan ti utang mo iti daydi-dado nga asawa. Ha? Anya nga utang? Ni, apay nalipatan mo ti utang mo iti daydi asawa. Ala, kat no nabayagan na nabayadak dayjay. Ha? Kasano nabayadam ako nam? Kat saan mo't na-paid dito listahan ni Dado? Kita am tinagan mo dito. Awan paid na. Ay na, di nala siguro na ipaid Ngam nabayadak daytan, nabaybayagan. Ay, imposible. Saan pa yan na-paid ko na lang arudon? Basta, nabayadak daytan. Kan may sa, nagsina kayon iti daydidado, sana ya? Apay nga asing singiram, dagiti pautang na, kat awanin pagibiyangam dita. Heh, uray ko ma, nudyak nabayadan, ngam nabayadak daytan. Ayan ti ebidensyam ang nabayada mon. Mabitnang, ta sa pulak tiladawan mi idi nagbayada. Pinitsur ko day jay kat. Aguray ka, ta sa pulak. Kat anyat madamag iti iruruar mo, Dalya. Ay, awan mo't nagbayad na nang. Dagiti daduma, nakabayad dan. Ngam adapay saan ang nakabayad. Ngam kunada mga awan ka no karbangak nga agsingir. Ha? Katagpay sumot, anak ko. Nagsina kayon kinidado sakbay anatay. Iso nga awan karbengamon amang singir kadagita. Nang runa kat saan kayo ang nagkasar. Nanang, Tikit dinasaya at nga aramida manak ko. Agsalukag ka. Agtrabaho ka na imbag. Tapno adda kwartam. Saan atila pagdisdis kitaram asing singiran dita. Kababa inti kastangar aramida manak ko. binagbagak nga ro ti anak ko kat nakapanunot ka nakaamiris, iso ngayon pamaysa na tinagsapol iti sabali at trabaho na. Aging ga nakapanunot kat nag-abroad. Kat kabayatan ti kadda na ija abroad, nakasarak iti foreigner nga asawa na, kat nagkasardaging ka na danda iti anak. Kat ita naragsaktan asa nga pamilya, banag apakaragsak met, ta napintasan ti biag ti anak ko, iti sidong ti asawa na, kandag iti anak na. Alakastan, tugayim mo, benigna. Alagagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama tugayam yo, Jena Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.